Үнержізем калыплаган картинызем чылай жүхне шуғжа бударашы, хавғалану хош жүхне хумғану туемеде парнелеші. Терлемелбе ұзы ғурза курава келеген кашне шынна тыткынлама булдарашы, үнержіннезем. Халхинче Чувашпатшалы Юнер музейінче печать графики бе ұзы ғурза калыпланы картинызем шуғыш вылявне иреге ярдарашы. Пірі бұқсан картинызем жінже тіттімдісі мұтларақ. Анжақ темлерек саназан візінже күшағұрынман шудылық балыра тейін. Выл кураганзіне ошылық вайхават парнелейд. Пәдімбе тірлі региондан елзегіліне шетмілей яғын картина дыратны құравра. Візем кашнее хайне еврліхбе, азамлығы бе, хайын тарында кызықлы историбе палырзадыр ашы дейін. Графика курай волчынақта уйрылза тұрад. Кунда ведь тес щук. Живопись мар, кунда графика анжах, кунда шура хура, югерчик анжах шаумбата, вот я брате турсан кундачки я брат тоже 20 пар фото выставка зем и турсан кура взем калаща, а вот черно-белый хура шура фотографии зем, тёссер фотографии зем, всем тогда интересно рахтеща шаумбата жак югерчик сем, кунда тёсщук, кунда Лениде тон анжах. Чуваш республикинже юнержізем печать графикибе сайрах утраусы гураще. Шак мел хайын каткыслыхыбе уйрылзадыныран юнержірен пызык чудымлық, чун жиріпліхне, шавығытрах, хавғалану туемне де едать палырдашы ұстазем. Чуваш патшалық юнер музейін ердюжи палыртныдырық, малашне графика мелебе ысталаны картинызіне куравзенже ытларах таратма палырдашы. Шагы юнержізіне пірбірімбе тачы шығынза ішлеме май бары. Республика Галарам Вали Маргарита Мельникова, Наталья Егорова, Георгий Кривошеин.